Adidas Adizero Adios 7 je patika koja je namenjena trkačima koji trče brze intervalne treninge ili tempo treninge, takođe i neke trke od 5 km do polumaratona. I ono što je karakteristično za ovu patiku jeste pre svega gornjište koje je napravljeno od 50% recikliranog materijala i koje je veoma prozračno i lagano. Ono što je zanimljivo kod ove patike jeste jezik koji je tanak i koji dobro prijenja uz nogu, ali ima mogućnost da provučete petku kroz ove rupice i da jednostavno na taj način odredite nivo koliko želite da patika zaključa vašu nogu. Srednji deo patike napravljen je na bazi Light Strike tehnologije koja je Adidasova lagana pena i nalazi se u peti, a u prednjem delu se nastavlja Light Strike Pro koji je još mekši i responsivniji, tako da on je zadužen da vas odbaci pri svakom koraku i da vam brzinu. U donjem delu đona se koristi naravno Continental guma i ona je zadužena da dobro prijenjete uz beton, da imate dobar kontakt sa podlogom i da se osjećate bezbedno, čak i kada je napolju možda vlažan teren. Ovu patiku preporučujemo trkačima koji su brži, koji su kompetitivni rekreativci za trening, intervalni trening ili tempo trening i za trke od 5 km do nekih polumaratona možda, već za maraton će vam trebati možda malo više podrške od ove patike.